Ngiyalibingelela egameni laNkulunkulu wethu uShembe Ngcwele uNyathi lwezulu wasehleni bamaNazareth soziqotshana nasegameni lendodana kaNkulunkulu ewuJesu Kristu waseNazaretha. Alright, njengamanje ngicela sifunde noma sizame ukusina isihlabelelo esi-237 esithi ngiyathanda mina ukukhonza. Isigaba sokuqala salesihlabelelo ngizosigida ngendlela eziwu-2. Isigaba sokuqala salesihlabelelo ngizosigida ngendlela eziwu-2. Ngiqala ngisigide ngendlela yenjobo bese ngisigida ngalenye indlela. Emva kwalokho bese ngiqhuba nesihlabelelo one way. Iqala yathanda yathanda ukukhonza ukhonza inkosi inkosi ezulu ezulu inhliziyo inhliziyo evume ivume kulula kulula umphefumulo wami umphefumulo wami yathanda yathanda ukhonza ukhonza inkosi inkosi ezulu ezulu inhliziyo inhliziyo ivume kulula kulula umphefumulo wami. Sesigabeni sesibili manje. Enzenkosi zenkosi siboshwa
enkosi kosuku lwenkosi senkosi senkosi siboshwa benze siboshwa makubu makubu ubuhlungu kunjalo ubuhlungu kunjalo ukuze ukuze umoya umoya ululwe osuku osuku olwe enkosi kosuku lwenkosi senkosi senkosi siboshwa siboshwa makubu makubu ubuhlungu kunjalo ubuhlungu kunjalo ukuze ukuze umoya ululwe umoya ululwe osuku osuku olwe enkosi. Isigaba 3. Senkosi senkosi hoyi siboshwa no makubu ubuhlungu kunjalo ukuze umoya ukhululwe kosuku olwe enkosi zenkosi hoyi
siboshwa lo makubu no makubu kunjalo ukuze ukuze umoya umkhulu ukhululwe usuku lwenkosi sigaba 4 zenkosi hoyi siboshwa lo makubu no makubu kunjalo ukuze kuze umoya umkhulu ukhululwe ngosuku lwenkosi senkosi hoyi siboshwa lo makubu no makubu kunjalo okuze umoya umkhulu ukhululwe ngosuku lwenkosi